پوتین قدرت نمایی هایی که در سالهای آخر دارد میخواد بار دیگر ثابت کند که گویا واقعا زور است. ولی زور باید یک نفر نباشد، زور باید یک کشور باشه، یک ملت باشه. زلنسکی جرأت می داشت باید برای از بین بردن محلگرایی، ملتگرایی در قوم مبارزه می برد. قضیه روسیه و اوکراین اینک یک هفته است که در سرخط مشهورترین رسانه‌های جهان قرار دارد. پس از کووید 19 این دومین موضوع است که جهان در موردش حرف میزند. مسکو آن را یک عملیات ویژه نظامی و کیف آن را هجوم به سرزمینش میداند. این قضیه در یک هفته صدها کشته و هزارها زخمی داشت و معلوم نیست چقدر قربانی دیگر خواهد داشت، چون کسی نمیداند که آن کی و تحت چه شرایط به اتمام میرسد. اما آیا امکان داشت که این قضیه سر نزند؟ در ادامه سلسله نظرپرسی های اگر با توجه به اینکه پوتین و زلنسکی رئیس جمهوران روسیه و اوکراین از قهرمان های این قضیه محسوب می شوند، از چند همکسبمان پرسیدیم که اگر قبل از این قضیه در موقع پوتین می بودید و اگر در موقع زلنسکی می بودید چی می کردید؟ نظرپرسی را ببینید و شما هم نظر خود را نویسید. در موقع پوتین می بودم به طور ماکسیمالی کوشش میکردم به یک کشور همزبان و همتبور خود هجوم نکنم، چون که در همه حالت در جنگ و در عملیات های جنگی از همه بیشتر مردمی عادی و اهالی آسایشته رنج میبرند. البته دیگر راههای دیپلماتی است که مثلا میشد که همین مسئله را بررسی کرد، مثلا به مثل تحریم های اقتصادی، به مثل تحریم های سیاسی، به مثل دیگر نمود تحریم ها که میشد که با این واسطه اوکراین را مجبور کرد که در مسئله اوکراین و غرب را مجبور کرد که در مسئله شهرهای مورد نظر تصمیمشون عوض کنند. چرا مسئله هجوم نکردن؟ به خاطر اینکه اوکراین، روسیه، بلاروسیه و چند دولت‌های دیگر اینها یک دولت‌های هستند که مردمشون مثل همزبان و همتبار یکدیگر، مثل که ما افغان‌ها و ایران‌ها و تاجیک‌ها هستیم، برادر و هم فرهنگ و همزبان، اونها هم همین گونه هستند. یعنی اگر در اوکراین یک عائله باشد، اگر حتما یکیش روس است، مثلا زن اگر روس باشد شوهر حتما اوکراین است، مثلا پسرها شاید بعد شهروندی اوکراین دارن، بعد شهروندی روسیه دارن، یعنی به هر حال همتبار هستن و با طور ماکسیمالی کوشش میکردم که حمله نکنم، جنگ آغاز نشود. حداقل آن تصمیمی که زلنسکی در مسئله با دستگیری غرب در مسئله روسیه کرد، در این حالت هم میشد که به طور ماکسیمالی کوشش کرد که با راه گفتشنی، با راه سازش، با راه یکدیگر فهمی مسئله مورد نظر حل کرد. خوب میشد که در به طور روبرو با پوتین صحبت کرده، مسئله به سازش اومدن که به یکدیگر فهمی اومدن بررسی کردن ممکن بود. امروز اون کسانی که میگویند ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه اشتباه میکند، این خیانتی که الحال کرده است گویا به مردم روسیه در تاریخ بزرگترین خیانت برای مردم روس، برای مردم اوکراین ثبت میگردد، اشتباهی بزرگ میکنند. چون هر کسی اگر خودش را نه موقع امروز شهروندیش را در موقع رهبر یک دولت مقتدر به مثل روسیه ببیند و فکر کند که موقع ژئوپلیتیکی این کشور از جانب ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو و علل خصوص آمریکا آهسته آهسته تنگ کرده می شود، خواه نخواه باید یک عکس العمل نشان میداد. اگر من هم جای ولادیمیر پوتین می شدم، حتما این کار رو بروقت‌تر می کردم. 8 سال پیش اولین ناراتیو وقتی که دو ولایت جدای خواه بر اصطلاح جدا شد و کریم را روسیه از خود کرد، علاقه چی؟ باید همون زمان روسیه دعوایش رو بیشتر میکرد و همون گونه که تهدید به کشورهای غرب و ائتلاف اتلانتیک شمالی کرد با پخش تگمه سرخ گفت جواب میدیم، باید همین اعلامیه‌اش رو 8 سال پیش میکرد. اصلا من خودم رو به جای ولادیمیر زلنسکی ماندن نمیخواهم، چون ولادیمیر زلنسکی شانس خود را از دست داد. او همون وقتی که سر قدرت آمد
новобаста ба оне ки миллиардерҳо ба мисли каламоист ки ӯро ҳимоят кардан ва баъзеҳо даъвӣ аз он доранд ки ин як роҳбари интихоб шудааст. ҳеҷ бовар надорам ки дар як давлате имрӯз мардум овозаш нақш дошта бошад ки президентро худаш интихоб кунад. инам таблиғ буд, ташвиқ буд бо миллиардҳои ё миллионҳо доллар сарф кардаи каламоист ки миллиардери дигари украина ки ин як масхарабозро гирифтан президент монданд. масхарабоз омад чӣ кор кард? Бо ваъдаҳое ки аз рӯи чӣ баҳояш доданд? Аз рӯи ҳамон филме ки президент чӣ ном дошт? Ходими халқ, ходими халқ ном дошт. гумон карданд ки Зеленский меояд ва ҳамин гуна сиёсати эътидоловар, сиёсати муттаҳидкунанда, сиёсати муборизӣ ба муқобили коррупсия дигару дигар амалӣ мекунад. Вале чӣ кор кард? боз ҳам тамаллуқкорӣ, боз ҳам хушомадгӯӣ ба ҳамон хоҷагони миллиардераш кард. ва оҳиста оҳиста зери фишори гурӯҳҳои миллатгаро ва ин миллатгароҳо ки аз қисмати ғарбии Украина ҳастанд, инро нодида нагиред, ки агар Украина миллати ягона мебуд, ин гуна ҳолат намешуд, чун дар он ҷо ҳам русҳо ҳастанд, ҳам хахолҳо ҳастанд, мардуми муқими Амрико, мардуми муқими Украина дар қисмати ғарбияш, ки ҳеҷ гоҳ ба якдигар муросо намекарданд. ҳатто аз замони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ҳам бубинед ки мардуми қисмати ғарбии Украина бар зидди Иттиҳоди Шӯравӣ ҳам ҷанг карда буд. ва имрӯз онҳо сари қудрат омаданд ва имрӯз онҳо мавқеи русҳоро танг карданд. ва агар Зеленский ақл медошт, Зеленский ҷуръат медошт, бояд барои аз байн бурдани маҳалгароӣ, миллатгароӣ дар қавм мубориза мебурд. мутаассифона ба ин кор муваффақ нашуд ва худаш ба қавмгароии мардуми қисмати ғарбии Украина дода шуд ва фишорҳояшро боз ҳам ба ҳамон минтақаи Донецку Луганск зиёдтар кардан гирифт. пеши роҳи гурӯҳҳоеро ки ҳарзамон мехостанд аз нав боз ҷангеро барпо кунанд, нагирифт. ӯ метавонист дар ҳамон ҳолат, чун вилоятҳои аз худаш буд, биравад, худашро зери хавфу хатар монд. агар мурда ё кушта мешуд, ӯ барояш афзалтар буд. ин гуна ҳолат баъд аз 8 сол рух намедод. ӯ бояд якаву танҳо бе ягон муҳофиз байни ҳамон мардуми Луганск ва Донецк мерафт ва даъвӣ мекард ки Украинаи шумо ҳам аст, шумо ҷудоиталабӣ накунед. бовар дорам дар он сурат дигар на ин ҷанги имрӯза сар мезад ва на як нохушии дигар ба миён меомад. қазияи ҷанги Русия дар Украина ду паҳлӯ дорад. яке паҳлӯи ба истлоҳ сиёсӣ геополитикӣ ва як дигараш паҳлӯи инсонӣ ва ҳуқуқи башарӣ. аз назари ҳуқуқи башарӣ ин ҳамла ва ин низоъ маҳкум аст, чун ҳеҷ манофеи ҳатто манофеи калони давлатҳо арзиши ин надорад ки масалан ба хотири кадом як манофее ки кадом як сиёсатмадор онро ба истлоҳ вазъ мекунад ё ба таъбири тоҷикӣ мо мебофад, хуни инсонҳои бегуноҳ рехта шавад ва ё ободиҳои ин ё он кишвар тахриб карда шавад. ман рости гап дар ҳеҷ сурат худам дар ҷои Путин тасаввур карда наметавонам. ба назари ман Путин ин гирифтори як қудрати тахаюлию дуруғину бофтаест ки тасаввур мекунад ки ӯро ба мақсад мерасонад. вале ман фикр мекунам ин баръакс ба тазъиф ва зафъи Русия ба унвони як кишвар ва Рус ба унвони як тамаддун оварда мерасонад. Путин қудратнамоиҳое ки дар солҳои охир дорад, мехоҳад бори дигар собит кунад ки гӯё ӯ воқеан зур аст. вале зур бояд як нафар набошад, зур бояд як кишвар бошад, як миллат бошад. миллати рус имрӯз бечора шудааст ва фарҳангиҳо ва рӯшанфикрҳои руса мо дидем ки чӣ қадар ба ин амалу коркардҳои Путин мухолифат карданд. ва ҳар инсони огоҳе ба ин ҷаҳолат, ба ин қудратнамоии дуруғин мухолиф аст. дар мавқеи ки феълан Зеленский қарор дорад, на он мавқее ки ӯ дорад, мавқеи қарор дорад феълан, яъне ба унвони раиси давлат ки аз кишвару мардумаш ҳимоят мекунад, ман ин мавқеро дуруст медонам.
ببینید سالها میگذرد شجاعت، قهرمانی و این از خودگذشتگی که مردم اوکراین و حتی شخص رئیس جمهور زلنسکی برای حمایت از تمامیت ارضی کشورشان، برای حمایت از مردم و ملتشان و اگر به تعبیر دیگر صحبت کنیم برای حمایت از ناموس و شرف ملیشان این قهرمانی کرده. این در حافظه تاریخ برای همیشه باقی میماند. باید صرف نظر از همه سیاست و ایدئولوژی هست، ما باید در مقابل هر غاصبی که به خانه ما، به سرزمین ما، به کشور ما هجوم میکند باید ایستاد باشیم. صرف نظر از این که ما توانی مقابله و مقاومت داریم یا نداریم. از همین نقطه نظر من فکر میکنم کار را که امروز زلنسکی تیمی و مردم اوکراین در مقابل این حمله غاصبانه پوتین میکنند این قابل ستایش است.